بەیاننامەیە داخواییە سەرۆکاتیە سووری دەرکەت نامەیەکە ژێ کۆنفرانسی یەک هەلوەست و یەکرێزیە کوردی رە بنێریناتە یاکو دەهۆر لە قامشلۆ هاتل دەرخستن؟ ڕاستە ئەv وەکی گەفخواردن ئەس دەنرخینم وەکی چاوسۆرکردن و دران قیچکردن ji bo Kurda ji ber ku xuyayê desthilatdariya Şamê ji yekrêziya Kurdan nerazî ye û xuya dike ku hikûmeta Şamê hikûmeta Ehmed Şerê li bendê bû ku ev nakokî di navbera Kurda berdewam bike, ev perçebûn di navbera Kurda bimîne û Kurd negêjin helwestekî hevbeş li gel hev ji ber ku dema ku Kurd belawela bin lawazin bi hêsanî dikare hikûmeta Şamê milê enekesê bade yan jî enekesê ji xwe nebîne jî lê dikare milê Qesedê û Hesedê bade. Ev hesab û texmînên hikûmeta Şamê li bingu hevdû ketin dema ku dîtin hikûmeta Şamê û derdora wê û piştgirên wê yanî ev ne tenê ez dinirxînim ku nameya Ehmed Şerê hêzên li pişt desthilatdariya Ehmed Şerê hêzên herêmî ku piştgirî didin Ehmed Şerê û helwesta wî li hemberî Kurda ser bibe hişk be. Ew hêzkîne weke kê? Ew hêzên herêmî weke dewlet wekî dewleta Türk dewleta Türk naxwaze du Kurd li Arjentîn bin li Brazîl bin li Amerîka bin jî bigêjin hevdû yanî herêmên din jî İran jî nerazî ji yekrêzî û yekbûna Kurda hikûmeta Bexdadê jî nerazî ye di vî warêhanê de hikûmeta Bexdadê hewldanê xwe dike ku Kurda li başûrê Kurdistanê nehêle di yek sengerî de bin wan belawela dike û heta di hinek qunaxa de gîhaştî gavên pêş İran û Bexdad bi hevdûr e dema ku hêzên desthilatdar li Herêma Silêmaniyê dûrxistin niha dixwazin wê ezmûneya nîv serketî li başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê jî dubare bikin dixwestin çavê wan li wê meselê bû ku yanî Qesede û Hesede wilo biçe bi wan re bidibistîne ji ber ku wê peymana Mezlûm Ebdê bi hikûmeta Ehmed Şerê imza kiribû bêyî enekese bêyî pedekese bê piraniya Kurda bêyî heta partiyên siyasî ê ku piştgiriya rêveberiya PYD û Qesedê dikin bê wan jî yanî bê Mihemedê Musê û Cemalê Mele Mehmûd û Salihê Gedo bê vana tevî bi serê xwe çûn û pir tenazül kirin pir xwedaxistin yanî xalên di wê peymana hanê de xalên hêzekî têkçûyî dişerde yanî wekî ku teslîm bibe û em dizanin bê hêza Qesedê a eskerî a ekonomî a cemawerî heya çi derece xurt e aliyê lawaz şamil lê di wê peymanê mixabin li ser Kurda har hesibandin û li ser niha jî vê daxuyaniya rejîma Ehmed Şerê xwe dispêre di wê peymana hanê ji ber ku di wê peymanê de serketî bû ev rêkeftina Qamişlo peymana Qamişlo ku çêbû ez bi rengî dinirxînim ku lêvegerekî xwerexneyî û tiştekî baş bû ku hiçekî Qesede û Hesede û ev rêveberiya hanê enekese bi ser ket pedekese bi ser ket ku vê hêza hanê bi alî Kurdayetiyê vegerînin eger tu vegerî xalê peymanê dilê binere hemû di wê çarçoveya hanê de ne çarçoveya mafê Kurda yanî mafê Kurda ê meqûl ê mere dikare pêk bîne Sûriyekî nenavendî destkeftê Kurda were parastin zimanê Kurda were parastin xalên zelalin neqşereyekî zelal ji bo çareserkirina mesela Kurd li Sûriyê de kekê hêja ji 1920 û heta roja îro ji xwîbûnê bigire û heta damezrandina
یەکەمین پارتیا کورد لە سووریش 57 ji 27 حیا 57 حیا 1025 زەلالترین نەقشەرێژ بۆ چارەسەرکردنا مەسەلا کورد لە سووری ئەو پەیمانە قامشلۆیە پر زەلال پر يعني بريكوبيك وديار وبيني قاش يعني جنجشة لسرنابه لو ما حكومة شرع ماسكي خوي ساخته قوتنين خوش قوتنين نرم وكرد هنا وكرد برايمنه او ماسكه بفيدا خويانية هاني كت اللي آلية كرد لقوري نرينامه آدمازم آلية كرد کسین کل سروی پیمانا هانه مور کرن پیمانا قامشلو دبی قرآنا قصده قرآنا انکسه و پدکسه که تجاری یعنی جوی پیمانه چه بلا جه دور نکبین جبر که هیزین کردستانی لپشتاوانه هیزین ناونتوی پشتاوانه او خورتن ایکو تنازله بکه شام نقامشلوی. بله دەستخۆش مامۆستا نزانم کارە نویسا vê peymanê ya rêkeftina di navbera şerê û ebdî divê bêçe piştî vê daxuyaniyê? Piştî vê daxuyaniyê divê qesede jî helwestekî gulo wêrekî mêranî ne tund wekî a Şamê ji ber ku hêzên navnetewî meselê dişopînin helwestekî gulo lêberal lê di cihê xwe de be. نقولوا جين بهنا ترسي وددلين ني بفي بعاقل هالوستكي نا انفعال تيدن نا دبي بدا دبي نتني قصد ايش بركو او خطاب لكن حكومتها الشرع دبي فينا ما يهاني دبي داخياني يهاني ده انا كسينا بينا ليه قصدي دبينا قصدي دكبر برسيار دبي قصدجي نبنا في خو بناوین قصده و انه کسد به هفر داخویانیه کی خودیه پیمانا قامشلو به هفر داخویانیه کی هفبش به منطق و باللیبرال و بزانبون بدن شامی و بدن رای گشتی عین من افرسه قربا ما مستوى شنگ عین پرسامه افو من قلت بانا پیشتی کو تا وقت تکرم کر شرع ماسكي خدارين وأف داخویانیه های تند وحشك بلافكر يعني تبقرا كردي تشيش هيتي خواستن برانبر براسي ابرسامه بو يعني بلي بركو يعني هم داخويانيه كيفي بفيرنكي دبي ور بدن دبي اف قف خارنو تشعف صور كرنا احمد الشرع حكومته جولاني بي برسف نمينه برسفه كي بزانبون وبعاقل وتيكشتي وجي خوا وبرسفه كي ولو دنافا رايا قشتي ده آهريمي آناف نتوي اف حكومت بي ور تعزي كرن اف يك ودو هر دو باسكين في ريكفتنا هاني في بيمانا هاني جرونيا تشعبي خو بيتر وي بباريسن نا يعني كيجي ولو تدخل بك حتى هيزن كردستاني جي حتى هيزن كردستاني جي بناسكريه تماشاوان ناس دكن لضغطي لسر هر دو آلية بكن دبنا يعني از راسي دبجم رايا قشتي تماشا دكي زلال ترين خوشك ترين نورمال ترين بعاقل ترين ريكفتن نهاك و هر دو آلي هر دو باسكي كردا كد نونرتيا قلي كرد لسوري دكن بكشتي خمناك هناك بارتي وريخصن لدرواجي بمينن افشي نورمال لي براني ايفن سدي حشتين نوت كسم كنونرتيا دوزا كرد مافي كرد قلي كرد سوري دكن اف قد يفي ريكفتنا هانين خمناك برا اوبوزيسيون جي هبه هناك رخنا جي بكن اجي ما في منز رخنا بكم ما في تيجي رخنا بكم ليه مو بباريسن هر دو الي بباريسن و بويركي وبخباوري وبهمبري يعني ناولو ترسو تدليل جم خوديين فيري كفتنا تشتكي خراب نكرنا يكيتيا سوري باراستنا وجواكا سوري جي باراستنا وجواكا خوا وكي قلي كرد وكي نتويا كرد ما في خوشي باراستنا اف تشتكي رواية تشتكي خراب جدا خوازي لدشي شامي تشتكي وكي كو حكومة أحمد الشرع أف داخوياني هاني داني
گەفخواردن و چاوسۆرکردن و سمبێل بادان ماڵا منێ ئەگەر هەبژی کوردێ me tiştekî xerab nekirin tiştê eger tu were tîroka Kurda di van 10 salên dawî tu binêre ez hêvî dikim çarenûsa vê peymana hanê nebe weka a hewlêriyek hewlêr dido û peymana dihokê wekî destûra xwe wekî Qur'ana xwe biparêzin nexşereya çareserkirina mesela Kurd biparêzin dikarin di nava diyalogê de hinek tişta kêm bikin di nava mufawedata û danûstendir û diyalogê de lê heta şwan bê biparêzin. بله کاک هۆشنگ بە نێرینە تا جڤاکاندا دەوڵەتی وێ پشتگیریە ئەحمەد شەرع و وێ گەفاوی بکە لە دژی کووردا یانژی تدبینێک و دەم هاتیە گوهارتن و بهتر ڕەوش لە بەرژەوەندیا کووردا دەیانەوە کە بەریە ez dibêm tirsamijoyê tirseyê ku yekî wekî dînokakî Donald Trump ra biparastina wan bike. Ji çi lazim ji vê mesela hanê ji her du aliyatê xwestin ji qesedê jî û ji enekesê di nava civaka navnetewî reklam û propagandaya vê rêkeftina hanê bikin û baş bû nûnerê Emerîkî jî hazir bû nûnerê Ferensî jî hazir bû kêmasiyên tiştê dindirê konferansê de çêbûn tişt miştê dogmatîk û partîtî mere dikare tê de derbas bike. Niha metirsî heye gevxwarin heye gevxwarin heye dibe ê qesede ji ê enekese xwe bêtir bibîne enekese û dibe ê enekese ji ê qesedê xwe bêtir xwe bibîne qesede yeksengerî yek hemberî yek helwestekî di kolanê de di medya de di sosyal medya de di ser asta Sûrî ser asta navnetewî tiştekî bîvîrengî rêkûpêk were ava kirin xemnakî derî vekirî bijî ji rexneyên Kurda ji bo rexneyên ku ji bo ku ev peymana hanê çavpêş bikeve heta ez karim vê jî ji terbêjim ez karim vê jî bêjim ku ev peymana hanê ev rêkeftina hanê dikare bive bingehekî ku peymana ku Meslûm Abdî bi Ehmed Şerع re mor kir were pêşxistin were wilo ser wî asta hanê nemîne ji ber ku eger wilo bimîne pir tenazul tê de heye pir şikestin tê de heye pir yanî ji xwedaxistin tê de heye û ji ber çê yanî ana em ê bêjin eger rejîmekî wilo xurt bana bihêz bana karî bana zorê li Kurda bikin û rewşa Kurda pir lawaz bana me hê bigota xem nake yanî lê niha hêza herî xurt li ser asta Sûrî hêza Kurda ye û yekrêziya Kurda jî bi xêr û xweşî gelê Kurd jî pêşwazî kir hinek tîbînî û hinek rexne jî hebû jî xem nake lê em hemû hevbeşin em hemû hevnerînin hev helwestin ku ev rêkeftina hanê were berdewam kirin were parastin û dibe ku were pêşxistin jî. Belê mamosta Hoşeng Osê şervekarê siyasî ji Belçîka bi me re bûyî teblî bultena me bûyî spasiya te dikim destê te xweş bê malî ava tu bimînê di xweşiyê de. Terserê min dijî.